Magnano mbola tsara antsika jiaby amty folakandro ty. Wassalamu alaikum rahmatullah. Koa izy antsika jiaby arivariva ty. Ya, koragna raha maromaro antsika niany. Fôtony amaram-parantaogno. Koragna raha maromaro antsika amin'ny ankapobeny ny zavatra. Matolagagany maro ary mampitokikiny maro. 20, 21, 22 ny hoe fankalazagna iraisam-pirenena ho an'ny région. Atsika Diego mampiatragno izy zay moasafidin'ny fanjakagna mpitondra faritry Diana zegny ny tompon'andraikitry. Mampitokiky ozy aminareo raha ataon'ny fanjakagna ty, tsy haiko reo na fa lany clé na reo fa tsisy lalagna de magnaraha tsy fatao zegny azoko volagnina izy. Ny mandry amin'olo fady rofo donc tsy ataondreo fa mbo avy ho ataondreo ny afaran'izay fôtony ino? Korangatsika le resaka journée mondiale de la région ty, internationale. Rango zay rô teo, rô tsarinay hoe ino ma raha misy agnatin'ny région araiky? Ino ma raha misy agnatin'ny faritra araiky? Ny andro tetry. Andeha hagnano raha io, andeha hagnabado, andeha hagnano vandy koa amitsika zanaka Diana. Atsika zanaka Diana baka hitandreo tsy jery foagna safe atsika ofo rodognindreo. Mbola tsara sila. Atsika tsisy jery. Atsika Diana, atsika tsy mety misy jery. Alaindreo fanagnatsika, alaindreo tanitsika, vidin-draha tsy voaisaka. Ny andro andeha kodrabatsika amin'ny faritry Diana fa hoe journée internationale de la région. Ary le comique amin'ny raha ty, rô jiaby foagna, rô jiaby tsisy jery andeha agny. Rô baka rango fahila tsisy jery sady foagna. 15 taogno nitondrasandreo ny amarefaka maray ialandreo mbola tsy haitsika. Fa rô ro haiko 15 ans rô tamin'ny pouvoir, rô foagna tsisy jery. Ary lehibe mpitondra rô mihitsy ny foagna voalohany. Ya. Salut Zandry Joakim. Le lehibe mpitondra rô mihitsy ny tsisy jery. Foagna. Ingay ande mavandy arivo tsy managnila rajoely. Zay olo foagna. Za maro olo foagna hitako mba mety tahagna ary mety ho janga koa tratran'ny dokotera même temps. Fa ingaty tsy voataha. Ya. Io ny rendesinareo amin'ny spécialiste karakory itajerin'ny rajoely, i tsy voaovany koa ny te-piaignany. Karaha zegny koa ingay mamiravatomagna. Foagna fanojika. Gila ndraiky goa fampitatana. Tsy hay Kristian baka sady maregny ny donto. Igny koa le araiky baka amin'ny avaratra, baka amin'ny Diego akombanataony igny. Lydia Kalangita. Zavanareo baka soranany. Karaha akombanataony. Produit jiaby lany amin'ny donia. Mafy ty alandy ty. Alandiagnanakamy ako anao Lydia. Anao tsy mila mivanga. Teteky tsy misy produit ka palandy anao baka. Akomba ny roagna Kalangita Lydia. I baka vavabendro mapasiaka voendro am Diego. Tsisy jery atsika koa mare. Vahoaka ny Diego. Zanaka ny Diana. Diego Nivrano Ambilobe Ambanjanosy be. Koa mbola andeha agnato anditandregny vandy atetoanareo amindreo koa.
fotony nampavigna ao ministre tsy haiko ny mahi ministère des affaires étrangères nampavigna ao tsy haiko ministre nino hitanao tsy fisy anjerindreo vahoaka fa mahantra firenena fa mipaka amin'ny tany mbola milingilingy andeha andany volam-bahoaka ary mbola masaky mivolagna Rajoelina fa hoe tsy mahantra Madagasikara mahantra rangaty Madagasikara Rajoelina folo dimy amby taogna anao teo tsisy raha nataonao miaraka amintsay Christian Mamy Ravatomanga nipotenareo Madagasikara miaraka ro mpiaradia aminareo araiky mbaka fakomoaly be fa nandeha zamoasindreo tamin'ny Ambaribe tay I Kalanganga imbaka irakiraka mpandeha mizamoasy hoe président ndeha avaratra Kalanganga aleo no mihetsiky ndao zava moasy Ambaribe karakory mety mandeha sa tsy mety mandeha ratsy asa ratsy raha mazatra tegna ratsy raha mazatra Kalanganga Kalangita anareo ratsy asa ratsy velo tegna foiky nareo mivavao au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit mivava mirazagna anareo ho mandrakizay Rajoelina io fa nareo koa zala io niala io Kalanganga Kalangita Lydia mizava tanomboanareo nareo mivolagna Rajoelina hitondra anareo ivolagna indrindra fa anao Lydia tsy Christian hitondra anao alohan'izy hitondra anao izy mitondra vady amanjana antsiny io anao sitry anao mandeha misangavigna ratsinao mampalahelo abako le problème raha misy amitsika Diego zao io ambarako anareo vahoaka any Diego ataondreo sasy alôme maire lany bahoaka tamin'ny 67% maire anay tsy nagnano propagande maire anay tsy nagnano promesse ka andefa tsaiky andeha antran-dafy maire anay tsy nagnano promesse hoe ke port de guerre andiovagna port de pêche maire anay tsy nagnano promesse ke hoe azagnano zegny hoe za ko avy eo ataoko zegny hoe ataoko izy nangigny amin'ny maha olobe nagnajategna anany izy nefa mbola lany tamin'ny fifidianana 67% quelque poussière za placenao Lydia nangalahondraha za placenao Kalanganga fantaridiko nagnambo lalagna tsy Christian za fa impiry mivolagna anao tsy zanaka ny Diego fa anao valy vodika ny Diego magnapotiky province ny Diego indrindra anao Rajoelina fakomoaly atsika koa nisy nitandregny izy tagny tandekaleka nandeha nagnano reboisement famboleakazo ndeha raha volagny ny fotsy tsaroany jerina zany hoe matetiky mivolagna aminareo vahoaky za matetiky magnambaratsika gasy hoe telo lalagna amboan'ny laolo ty za koa tsy diso na izy mihina lobaka tsy masaka na izy misetry lobaka tsy matoe na izy mangala le raiky lobaka malandy atao amin'ny carte bleue fa raha toa ngaty tsy olombelogno extraterrestre sindrany koa anao mikoragna amin'ny ety moi maison tolonany ataony karaha fa anao mikoragna amin'ny Rajoelina quel aéroport mampalahelo tegna mampalahelo ino ka Barnas tandekaleka ny sasany izy mahita gasy voaraha teako fa za andry nirina Rajoelina mahita gasy voaraha marary ny foko mitomany Rajoelina anao ndrindra ny ravoravo tomagninao ranomasony lajoie ranomasom-pifaliagna ozy izy ny gasy larme de joie larmenao parce que anao ny magnapotiky Madagasikara miaraka amin'ny Ravatomanga miaraka amin'ny Tsay Christian ary indrindrandrindra miaraka amin'ireo mpiaraka midia aminao reo bataranao aby reo anao ny malfaiteur numéro 1 en Afrique
idiratsika kabariny Afrika iny baka io. Malahelo anao mahita raha voa malagasy anao mitomagny tanindrazan'olo fasandrazan'olo potenao alainao alafinao amin'ny arabo zegny anao malahelo. Io ny tsy tanindrazan'ny babanao wala tsy tanindrazan'ny mamanao apodiko aminao raha volagninao Rajoelina. Mindaola fasan'ny dadibenao dadilahibenao amin'ny tany misy anao ry fa tsy tany misy fasana razanan'olo andeha potenao. Zay ne miambina anao ne ambelanay avy aminay avaratra agny ambelanay anao avy aminay Ambariobe mbela zay tany tianao mboagna avaratra agny fa ho ratsy aminao kabary Rajoelina. Eto zany volagna zegny niany taoko izy ho ratsy aminao kabary Rajoelina, ho ratsy aminao ny raharara Vatomanga ary ho tsapainao tany maiky tsy hay Christian. Kalangita liga akomba voatolo defa mizava lalagna anao manomboka niany. Ataondreo sasalom zao mairatsika Diego hoefa ataondreo samborona. Ha! Anareo mohaka fa tsy ho hitanareo ary tsy ho azonareo. Fotony zokinay igny misy communication ndraiky zay. Nakatsy asitro courant. Ary ene place misy izy blindé. Zay miaro izy. Zay miaro izy. Zay vahoakany Diego miaro meranay Jean-Luc jusqu'en farany. Fa io tsisy PDS andeha petraka anareo zegny. Apitra io baka PDS. Hitantsika za PDS nareo hidrika bureau nany edy. Apitra. Ajotsoa azo vinga voe mapasiaka anareo Tananarivo igny. Tojo, colonel Tojo. Ajotsoa. Maro neta aminay Diego teto zay fa tailleur-ny afarany 2 mètres sur 60 Rajoelina mamra Vatomanga tsy hay Christian. Tsonareo mihevitra hoe ireo koetranareo aroe ireo ataonareo fandroaka masiaka ny Diego eto zay tsy mavozo reo io. Araiky volango aminareo Kalangita Lydia igny deja igny fa akomba nataony couleur anazy malany tsinia. Mafy tia landy volango aminareo. Tia landy karaha adversaire baka mavoidrako ty. Nefa nisy tampoko za anao bako akomba nataony. Anao mizaka langanga deja izy fa planche à voile table repassé. Oh! Karaha ro hitanareo sinoa tapiandra vangoeny tany miandra amin'ny so mampiasa ny mazenga na ro magnamboatra lalagna regny. Masaka tsinia. Mampalahelo anareo. Mampalahelo. Andeha avandy amin'ny vahoakany Diego za magnambara anareo vahoakany Diego. Faritry Diana 20, 21, 22 io ataova velotegna anareo. Fa ro itsy andeha milogno anareo fa andeha mono anareo. Ary 10e édition nino fambolegna artisan mba nivote ni sauvenareo fiompigna ni sauvenareo tagnatiny 10 ans nagnanaovanareo nagnanaovan'izao tontolo zao hoe journée internationale des régions. Ndray anao fotasianao soi-disant anao gouverneur an'ny faritry Diego faritry Diana. Mba nino raha nefanao tamin'ny faritry tasianao taniako zegny. Nino raha nandesinao ka hoe aty atsarovagna tasianao marezy lotsikiama. Aleoko lavitry ndray izy tsy tiako fa aleoko lavitry marisky Daoud. Fa koa anao tasianao. Ozy izy avagna raiky zay ta Belgique tagny nahita tasianao. Gouverneur nareo dako samba nahita tragno fitatra. Nagnino ma volango hay. Io zay tragno fitatra etazy izy mangala serfia amin'ny tragno fitatra. Ay zegny tsara misy aminay a Diego agny volango. Tragno fitatra nay izy fa redy bloc ry tampoko izy bako leky izy nitsangana ho namabedy na mpandrindro.
zay tsisy trano fitaratra koatra zay volaniko amin'ny Diego ay endraka amin'izay boka izy navita Belgique selfie tamy misy building vitrine ratsy olo bado vraiment attention anao bady frère andeha hagnano journée internationale ny régional anaro nde lavany fompotena ro vidiny lavany ro boko tsy siagnatra oefa atyany amin'ny potony nampijotso vidiny lavany mavandy anaro za ty nagnontany tamy chambre de commerce eto Andaftary Tandafitary za nagnontany chambre de commerce tsisy volany lavany nijotso zay fa ironaro tagny nagnajotso volany lavany badiny anaro nefa oka malagasy vidiny lavany mijotso anao mandeha amy grande surface andafy agny anao miza lavany araiky abezany karaha crayon ty abezany alavany karaha stylo ty 8 euros quelques poussières araiky etrerety fa 8 euros zegny koa navadikinao en franc afa presque afazahoanao kapoka roe ny vary amin'ny boutiky zegny anaro nde hagnano foara tsy haiko nino tamtamina atao eraka zao tontolo zao efa atao Diego faritry diana avy boka rô zao nditon'olo koa allo nde Diego fa président avy agny andeha vandy aminareo ketsika tsy maintsy andeha hagnano plus nareo ndao vangavary ndao vangadokitry zanaka miambigny ampinana vady amanjanaka anareo fa fety avy aza mandeha agny fa nareo nde vokisandreo vandy raha ndeha tondro agny ambarako anareo vandy tandekaleka volanko za malahelo gasy voara anao malahelo gasy voara nagnitsy sakinao samborigny mamaravatmanga mandravataniny Ambariobe magnitsy sakinao samborigny topiny palimbitsy Ambariobe mandravatra amin'olo jiaby Ambariobe io anao koa malahelo zay malagasy parce que tsy kombakomba raiky anaro moly araiky anaro rajoele fa anao tsisy ata malahelo malagasy pournao zegny ary malahelo malagasy mitomagny zao ranomaso niaravoagna anao fôtiny missionnao accompli ampijalinao rango teraka ny malagasy tsy koa tsy aiky teraka 2009 jusqu'à niany tsy aiky nahita hoe fiadagnana zegny nazonareo tsy nahita fiadagnana tsy aiky teraka 2009 jusqu'à niany 15 ans zegny de anao mivolagna za malahelo ny sasany teaka rehefa misy mais oui zay magnano bravo parce que anao bado équipenao nul rajoela andre mavandy arivo tsy managnila ty igny baka mamrevatomanga fa mangozohozo karaha fa nihitatra ny rano tsy haiko donc zy tsampilio ndraiky fa malandy tsy miabo ro jiaby koa nanjary nalandy tsy anao ro malandy nino tsampilio raha angalatra fanagnam-bahoaka fo angalatra raha nirazagnan'olo ka tsy arary ho avy aminareo eto za zoky be mivolagna zegny ho avy aminareo ny tsy ela ny mandrakizay tsisy fa ny farany toujours misy ary ho avy aminareo ke za mitodika amitsika vahoaka ny diana za magnambaratsika vahoaka ny Diego aza kadakadalendro ataova velo tegnanaro mizara raro aleva karaha nataotsika tamin'ny vote maire igny zay raha miendro anareo aleva boko mipitrahan-tragno fety ho avy magnanaova fety sambatra
ndraiky vady aman-janaka anareo ndraiky babanareo mamanareo dadinareo zamanareo fa koa rô io aliko andefa tsy anteherana vandy tegna mavandy aboko ty raha nambarana izy tandekaleka anao ne Rajoel mba magaga za karakory nataony mamanao nitondra anao 9 mois tagnaty kibo Rajoel fa ataoko tsy niala fahigna madamo igny mialatsiny aminao mamany Rajoel fa mafy 9 mois nitondrasanao Rajoel an-kibo fôtony zalahy ty tseniky nanambady mamany wala tseniky nipetraka agnaty kibony mamany izy fa mavandy ary mavandy mandraky zay ny raha misy hoe za voafidy eran'izao tontolo zao eran'izao tontolo zao taheny fidy anao za nitety sitiny ONU Organisation Nationale Union Africaine za nitety Banque Mondiale sity za niza amin'ny Nations Unies site international jiaby nizahako tsisy vote international natao tao Rajoel tsisy vote natao iresa-pirenena natao anao mavandy io volaniko même anao fa mangery amiko loaty mbola tsy atokisan'olo parce que anao mavandy loatra zany sa site jiaby ro même Union Africaine zako site tsisy vote tao te tsy megnatra izy agny agnaty alako tsotso agny hoe fa maro izao tontolo zao nifidy mon Dieu Seigneur azaveko aminareo vote io misy groupe des Arabes misy vola en Afrique azaveko aminareo misy groupe ny Arabo misy vola en Afrique karaha toany amintsika Antananarivo misy le hoe groupe 48 agnaty groupe 48 io anao koa misy PSA ao anao koa misy PSOS BDB anao agnatin'ny groupe 48 io anao afaka mitrosa fa condition anao tsy miala io trosanao koa tsy voahefanao izy baka izy mahazo ray aman-drenitsika varatra igny Papa Souli ty ala tsy afaka parce que nina volany 48 groupe 48 anao tsy afaka Papa Souli ke amty groupe en Afrique misy roa Arabo reto mafia rerika agnatiny ao mafia ary agnatin'izegny Ingay Rajoel Mamy Ravatomanga Tsay Christian ro telo mirala reo agnatin'io groupe io ino amizay vote nandeha ro samby agnaty groupe karaha toa groupe 48 volanko aminareo Madagasikara hoe natao accord ndraiky Rajoel ndraiky Mamy Ravatomanga hoe aleo Madagasikara andeha atao base blanchissement d'argent hainareo blanchissement d'argent zay andeha agnanovagna base fampiasagna vola maloto tsy fatapiaviagna zegny nifidianandreo Rajoel fa tsisy zao tontolo zao nifidianao zay Rajoel anao mavandy volanko jusque anao mpidiry agnaty cercueil Rajoel anao mbola mavandy fo zay ne volanko aminareo vahoaka ny adiako le 20 21 22 io pitrany tragnonareo ndova kitaova course kitaova bazary mindao antety agny mangala vary vo Madame Rose ndesa mpinana vadinareo
ampisikina tsara zanakanareo magnanaova fety Noël sambatra bonne année sambatra vaza aza mandeha agny fandehavandy aby reo rehefa nagniky hoe fa Madagasikara andeha atao base blanchissement d'argent lany tamin'ny 65% tsy haiko firy ingarajoela parce que bado con hoe zino vazaha zay ianao malahelo mitomagny amin'ny vahoaka malagasy avandesanao zay indray mipetraka Madagasikara rajoela raha mandalo andafy hene tontolon'ny teknôlôjia tsy mavandy anao fa mahita tontolon'ny teknôlôjia mavandy karaha anao fa tontolon'ny teknôlôjia tsy mavandy sitiny OUA sitiny Nations Unies sitiny Banque Mondiale FMI mibiagna ho an'ny zao tontolo zao ary mibiagna ho an'ny olona rehetra ndao nareo mizaha koa nareo famatra za mahita fa hoe natao fifidianana iresa-pirenena lany mahay mitantagna aty an'Afrika tsy malala menatra izy za koa mahita reo zandry kely regny karaha maiko reo mandeha mitety zao tontolo zao tsy malala menatra izy mavandy be parce que io base nandeha natao Madagasikara io blanchissement d'argent vola maloto andeha ampiasaindreo io ampandalovigna amintsika ao ampatsiareo fitantara nareo koa tsaroanareo il y a quelques années passées taogno maromaro nandalo koa hitanareo tadidiavanareo nisy reo zalahy arabo tratra regny tsaiky andehanao kamikaze catastrophe ta France tratra ta Madagasikara regny tsaroanareo jiaby igny donc zegny raha mila ampidiriny rajoely amintsika Madagasikara io ndraiky mamy Ravatomanga ndraiky Tsay Christian irakiraka-ndreo ikalangita ndraiky kalanganga Lydia Akomba Masaka Jocelyne planche à voile table repassée fa tsisy fifidianana natao international zay rajoela aza vandesanao vahoaka zay ne makagasa amreto généraux tsy haiko lohany ndraiky vodiny reto zavende za général olobado mavandy amin'ny vahoaka manaboty firenena andeha ataoko sali kelera koa tsy za koa généraly tsy za mihitsy andeha agnatoraka sali anao rajoela ndenao président république ndenao lehibe nitafika sy tsy haiko nino io fonao maiky io fa tsy za andeha ndany tagnanakapanonga izy karaha ty fa reto généraux voakomandinao voantsorinao amin'ny lamboridy reto ya reo magnano parce que reo foagna karaha anao koa baka ce sont des généraux du salon nino raha misy zao io polisy ndraiky maramila efa komasy miataka miala amin'ny raha tsy manjary ataony ty fitondragna ty gendarme fitanao milingilingy mandeha parce que nino mitambitambile 5 étoiles agnabolao ndraiky or 5 étoiles io tsy leony jirindro izy baka mahazo araiky colonel igny hendraka Antananarivo igny ambaranao raha izy amin'io tsy milanja gisy tojo volaniko zegny colonel incroyable tsy vidiny kakao manjary tsy vidiny vary manjary tsy vidiny lavany manjary tsy vidiny poivre raha mampalaza zay faritry diana jiaby tsisy manjary anao andeha hagnano journée mondiale de la région aminay agny 10e édition comme plus ndenao 15 ans eo fo tsisy raha nefanao rajoely olobe mavandy tsy tsara fa tonga saigny olony Diego aleon'olony Diego
faritry sava faritry diana mitandregny zay moatahoaty eto ndre zay adala fa ro mitandregny zay izy boka résultat ny fifidianana igny ino raha misy aviandreo mitakaraka monsieur le maire parce que tsisy boka moyen angalarandreo 67% io ireo amizay mila andeha hagnano black micmac secret mila andeha hagnano black micmac port mila andeha hagnano black micmac raha jiaby adiego io tsy loso boka projet koa tsy signature ny maire parce que izy be ny tanàna ambarako anareo raha misy za teto zandroko sahely anao zandroko boka anao havako ankity fa tsy havako vandivandy teto za zandry sahely fa nivolagna taminao atsika nagnano débat teto zandry nandia raha tsy fandianao nandalo an-tany fady anao niaraka amindreo olo aby reto fa carrière anao potiky bonheur anao tsy nitandregny za izy io amizay hitanao résultat zany ezokonao lavitra ino raha misy mila forcendry lidiasy ry kalanganga ary indrindrindrindra inga imamy Ravatomanga Sahel atao PDS zany ambaranao zandry Sahel anao akaza midrika amin'io déjà anao fa nadosondreo amin'ny asanao tsisy raha tsy niakizenao tamin'ny Onelec ino accusation tsy nazo anao tamin'ny Onelec Sahel zandriko mbola tanora anao de volako lava mbola lalao mbola ela noavindry acide lako ro zanako ro zava fa anao lalahy uratsy aminao kabaranao koa nagnano PDS zany za tsy menace anao Sahel fa izy koa hitanao mahafinaritra anao andeha io mandiana fa hitanao raha nazo PDS ny Tananarivo igny pe son âme nivonendro nipoisonnendro anabavy nitatsika nagnano déclaration igny ke tsao ratsy aminao zandriko eko aminao sasa amin'eau de javel ndraiky clean ndraiky vaoline hegninao mindao miseky amy tany masinitsika agny angatajoro fa malahelo za ireo ne tsy mijery anao rebaka fa zay afanao raha lahinao marary mandrakizay karaha nataondreo nanamono anabavitsika niny ambaranao ro miasa alohan'igny nindreo zay rebaka ro tsara miasa aloha normal ro tsisy avandreo baka fa mbo avy andra ahitandreo hoe havagna ho rebaka zegny tsy ho elany ela korbe io vaky et en plus tsy Christian vantagna aminao fagnontaniagna ty mamalianao koa sa mamaky lehilahy magnaboahanao ministre rangona premier ministre anao tsy Christian jusqu'aniana marenao io azovy tamin'ny gouvernement anao indrindra fa ministre ny artisanat na vitany sofiratsiraka nagnano ma ministre ny artisanat izy raha nabavy iderako izy zegny za tsy arema fa eko izy nagnano na vita nampidiko volana milliard tamin'ny ministère ny artisanat zany vehivavy re sofiratsiraka zany ny raha nataonareo izy nadosonareo olo miasa mavita asany minapiroborobo ny artisanat nadosondreo zegny venao rajoelina malahelo vahoaka zegny ve rajoelina anao mitomagny larme du joie ranomasom-pifaliagna anao parce que fandevozagna anao manjakanjaka raha raiky ampatsaroviko anao rajoely mamy Ravatomanga tsy hay Christian ny voninahitry tsy misy ary tsy haingy nisy olona anamboninahitry niakatra nandanitra ambany fo niananareo misy voninahitry fa igny tsy miaraka maty aminareo mandrakizay maro ny teo nisy voninahitry zay raha tsy fiafarany fo de za mampitandrigna anao zandriko Sahel
amin'ny mahazandroko anao za manompo volagna zegny aminao fa anao kaza magnika kadalendry ry akomba masaka akomba natono ry lidia aza magniky roboroboino degré zay koa voan'ny larazy koa mamy raha vatomanga zegny eo hoe larazy zay boka romotro ary baka mamy raha vatomanga andegna anaovagna sasalom Luc Jean-Luc maire atsika Diego mitsangana atsika vahoaka atsika malagasy mitsangana nisy article momba ny artisanat napetraka ranapaviratsiraka ry Sofie tsy Christian nitsy nagnaboano article io tamin'ny assemblée nationale na tamin'ny sénat mba holanigna ho an'ny avantage ny artisanat non nataony dossier classé mandraka ty tsy sakiny tsy Christian boka raha io parce que anandratra avo agnamia banto hoe agnamia place tsara ho an'ny artisanat non zany venareo malahelo vahoaka zany venareo malahelo gasy azafady aboko agnatin'ny raha ndeha ataondreo mare mampitokiky za koa boka tamin'ny place ny lezalahy mpagnano publication raha ndeha ataondreo 3 andra io za tsy nagnano hoe ministre décentralisation oh mon dieu aie ministre décentralisation oh aboazay azovy décentraliser nino décentralisation nde volany impony vahoaka mirotsaka amin'ny kitapo mbola commune misy izy mbola andesinareo andeha Antananarivo anareo bokoa magnambara zay fa hoe décentralisation zay ambario be fo zay koa tsisy raha tokony ankignany aminareo Antananarivo koa ny tegna izy zay ambario be maleo tegna porné io ndraiky aéroportné io mavelogno zay ambario be tsisy raha lany anareo Antananarivo fa nony fitiava-tegna anareo vola midika amin'ny port ndraiky aéroport bongosonareo Antananarivo nde parata ndray gorosotso ho an'ny ambario be mivola midika aminay zay bako nde terenao daodontsay andegna efa etra andegna efa epo agnefa impôt non vahoaka ny ambario be za zoky be eto mivola aminareo tanky vola tsy hitanareo maso ary tsy vita tsara tanàna amin'ny alalan'ny impôt ifainareo aza magnefa fa reto mavandy rehetra agno karaha zegny koa Madagasikara jiaby aza magnefa impôt ambilaro inany amany eo vavanazy ane tandekaleka tsy ataoko mantra tsony nareo fa calme oh mahay mikompte anao rajoela sa tsy mahay mikompte mpiompy mpamoly mpanao asa tagnana 80% de population Madagasikara amle vahoaka 30 millions Banque mondiale mbola efa marina nagnaboaka hoe 80% et quelques poussières ny malagasy mahantra dikan'zegny ane rajoely 100% ny Madagasikara mahantra de zany ve anao milaza fa hoe mahay mitantana voafidiny zao tontolo zao mon cul oui groupe nareo mafia malfaiteur aty en Afrique ny fidanao andegna anaovagna Madagasikara base de blanchissement d'argent vola maloto andeha ampidirinareo io zegny ny raha misy fahazavandesina zay zay mba misy loenay agnatin'ny groupe nareo io tsy hainao rajoela ary io groupe io arabe ny akamaroany volanko aminareo reto arabe misy pesos reto ry Qatar ry Maroc ry Tunisie
ry Emiraty sy ny forongony reto. Anao mihitsy Rajoelina nanao accord signature ary nagniky no sy mitsio andeha maisonao arabe Emiraty immobilier. Zegny anao malahelo vahoaka. Mohamed Alabar géant io groupe misy anareo io ary io ny tompony agent immobilier Emiraty io nandeha nagnanaovanao accord ndraiky nosy mitsio tanindrazana n'olo lesy io zandre fasandrasana n'olo milevigno nino andeha nagnanaovanao accord tanindrazana n'olo tanindrazany babanao ndraiky mamanao ndo ataova accord amin'ny Mohamed Alabara zegny raha signy avy Rajoelina. Zegny mampilingilingy ro agnavaritra. Ty raha mampitokiky ro amizay na avy avaritra ao tsisy olo agnamero katikaty baka. Ministère jiaby mila katikaty tsara zegny dadilahinareo sy avy mividy katikaty tsara. Eh oui, tompiny tsy magniry atiny avako. Ambario be, nosy mitsio nosy randraka. Union fait la force. Madagascar jiaby miaraka mitsangana atsika. Zegny raha misy. Fa tsisy zany fifidianana international vandivandinao zegny Rajoelina. Anao mavandy. Alevanareo ologno raha volango ty. Rajoelina koa fa nandeha gnivon'olo maro. Nagnano lunette noir anazy igny. Karaha nakaty, karaha ny dadilahy ty. Handeha vandy izy. Handeha toraka boulon 13 izy, tsy haiko na 13 na boulon TGV na boulon orange na boulon batara fa handeha vandy izy. Effectivement. Zany za izy fa haiko edy andeha vandy zalahy volango. Fotony takona lunette noir io masonazy voan'ny raha ty. Voan'ny raha ty. Teniteny foana hozy izy ny bory zany. Balarora. Jabora vavany mosipany mazenga. Mavandy ny afarany. Mavandy. Hoe même tantana. Ny fitantagnana nataonao. Bon, atsika tsy angala 15 ans Rajoelina. Tsay Christian. Mamra Vatomanga. Atsika tsy angala 15 ans. Mavesitra loatra aminareo igny. Aletsika hoe 7 ans io. Ny fitantagnana ny hainao natao. Baraze da boise volagna aminay tantara aminay. Lazao aminay. Fitantagnana nino? Nampaboty firenena. Fitantagnana nino? Apo koa izy tsy megnatra, hitanareo mihitsy hoe nde raha volagniny fotsiny. Izy tandeha kaleka hoe Seychelles izy. Nangala ohatra Seychelles izy, nefa le ohatra nazy tsy nandehatra fa vandy. Hoanareo mpagnano économie tandrignesa raha volagniny ampodiko eto. Nde nareo mpagnano pédagogie mety mahay mandiniky hoe logique mara volagniny Rajoelina ty sa tsy logique. Seychelles izy. Roneo izy vitsikely fa PNB ndro agnabo. Seychelles izy, ro vitsikely izy fa PNB ndro agnabo, PIB ndro agnabo. Dikan'izay Madagascar maro olo PIB ndro ambany. Rajoelina maventy États-Unis ry. Maro le États-Unis. Magnakory PIB ny États-Unis ambany? Non. Miaigny tsara ny vahoaka. Miaigny ampalalagna ny Amerikanina. Karama mahampy. Motro tsy tapaka. Rano tsy tapaka. Fa nino tsy fahaizanao mitatana. Motro tsy mandeha.
rano tsisy PIB ambany. Azonareo onogno raha volagniny zay mo Seychelles na leny ohatra Seychelles ozy izy rone ozy izy vitsikely fa PIB ndreo agnabo kôty karakory zegny raha joely dikan'izegny tokony ho ambany koa PIB ny Chine parce que Chine maro olo an'Inde anisan'ny maro olo koa fa PIB ndreo tsy ambany karamandreo mahampy filômagna fa ny vahoaka malagasy andesinao soi-disant nao vola fa mahay mitatagna nino mandafitany-draza Madagasikara nandeha ny acceptenao natao base blanchissement d'argent zegny anao mahay mitatagna bande abruti volesa mavandy fa zay fa empaka anao vahoaka koa ny fa empaka anao raha joelona même raha vatomanga vahoaka fa tsy mila nareo foeky vahoaka ny Diego vahoaka ny Diana za tsy forcenareo mandehana wala za tsy forcenareo aza mandeha fa mangala ondra le mame ozy izy tsy mikoafy fa ro aliko andre fa tsy antenegny journée mondiale journée internationale de la région vidy jiaby amy région potenareo tsary nisy taminay Diego teo raha joelona membre vatomanga zay mivangamanga 2005 manga fa drontroniky 2005 mividiny manga baka Tombato ndraiky Namakeo aminay Diego eto niagnareo mera izy izy ny tanora européenne saslengy nipody amy laza ratsy ny Diego mantsiny nefa n'igny araiky mbaka nagnano vandivandina ny bora déréglé camion poubelle navy io nino aia poubelle voaroka o ora marefaka mare dimy afaka mare ro andeha gnano fety zegny déréglé complètement anao zamba anao déréglé complètement bora zay tsy mila PDS aminareo Tananarivo agny atova PDS fa zay tsy mila PDS olonay tokisanay ary anagnanay valeur meranay mipetraka io koa fa tsy tianareo fampahitatsika apitra io olo tianareo boka atsika fampizaha ajotsoa bakagny ry colonel tody ry bomba généraly ry missile généraly ry olo badoka ranao mitoraka salianao regny za tsy sandra za mitoraka salianao za koa général soa ihany fa za tsy général ary tsy magniry ho général du salon karaha ary fa maro amindreo io tonga saigny amin'ny tafiky sy ny polisy fa tsy miaraka amindreo io fa zay mbola miaraka aloha de bady miaraka amindreo sakinao nandeha nagnano akôry ndraiky Mohamed Alabar andeha ngalanosy mitsio zegny anao malahelo vahoaka rajoely raha vatomanga tsay Christian za neteto fanagnambaranareo vahoaka agnisan'ny olona mono io Solima ndraiky chemin de fer Tananarivo Tamatavy io raha vatomanga ndraiky tsay Christian niandro mila mono secret olane matetiky mivola zalahy igny malemby drako igny malemby fa reto malemby pirenena tsy tia tanindrazagna ro fa mavandy ary tsoa ary oadosiko mifantragna anareo vahoaka kelera koa 15 ans to zay tsy nafaka anao ke niany amarenao andeha agnadoso zay soi-disant Madagasikara nandeha nampidirinao Mahamay ndraiky blanchissement d'argent nao io vola setoany vola ny aramo andeha ahodinindreo Madagasikara io heureusement
CIA io, FBI io, Union Européen io, jiaby zay misurveiller antsika Madagasikara, atsika mivolagna azy io. Mba azovy tamin'ny président Union Européen, président une Europe, mba ny araba izy. Fako maly igny nomaly plutôt niboaka igny didy faharoetsaka fahatelo mahazo Sarkozy kamaradinao igny. Fomba avy aminao koa karaha igny Rajoelina. Sarkozy zao bracelet tsy mahazo miboaka tragno feky. Ni ajoutendreo 3 ans prison ferme. Bravo, zegny haiko tany misy lalàna. Fa zay ndraiky mbola ho ataony vahoaka aminao marefaka mariagny leran'izay magnano anareo fitsaram-bahoaka. Mbo avy aminareo fitsaram-bahoaka atahoranareo io. Andeha savatrika. Non, nalaky koragna. Aloha antsika andeha sava. Ny koragna tamin'ny mpahay lalàna zany maly. Vraiment mpahay lalàna. Ary nikuizagna amin'ny lalàna. Nagnazava raha jiaby nandalo tamin'ny fifidianana igny ndraiky le hoe lany ho filoha mahay mitantagna aty an'Afrika ingahy tsy managnila andeha mavandy arivo raha zao. Aloha enotsika nizany. Raha ohatra raha tsapatsika dia nisy raha matahora dia tsindry azo lena na azo ny parabelona tamintsika tany amin'ny bureau de vote na ny délégué ny candidat sasany aza dia tratran'ny raha matahora. Zany hoe noraonana tamin'ny fomba ankolaka hoe tsy mahazo PV nareo raha tsy mandoha vola, tsy mahazo miditra ny délégué ny candidat numéro zao na numéro zao. Tany zany dia efa nisy ny raha matahora. Rehefa vita indray ny fifidianana dia mandeha ny feo. Ny feo moa zany mandeha rumeur zany. Azo sokajiana hoe ny 700 rumeur mety misy fahamarinany. Dia ny 700 zany no mila amarinana sy azahoana proof. Momba n'izay fijoroantsika izay. Momba le fandikana lalam-panorenana. Efa imbeda be any antsika ary tsika efa tonga saina conscient hoe misy zany fandikana lalam-panorenana zany. Dia raikitra ny sondage angamba no entina zosokajiana anazy hoe na isy raha mandrika ary eo sanatria dia mila atao lany le candidat mpanjakana. Zany feo mandeha. Dia ho antsika vahoaka malagasy zany mahatsapa. Isika ve dia eritreritra fa ireo vahoaka izay efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary tena natao mihitsy izay ahasahirana anazy sanatria ny endrika fanjanahana kolaka aman-tsaina sy amin'ny resaka ara-toe-karena dia mihevitra ve isika fa ho sary eo hijoro na dia misy mitarika ary hoe andao hijoro dia izay mifanandrify aminay zany aloha nataonay hijoroanay dia manaitra ihany koa izahay ireo izay afaka hiaradia hijoro miaraka aminay. Azo heverina mihitsy ny kitiany an'io lalam-panorenana io ny anam-porofona anazy raha tsy miseho izay zavatra fanovana lalam-panorenana izay andalo any amin'ny anteny meram-pirenena dia any zany vao afaka afirmena hoe izy izay fikitiana lalam-panorenana izay. Eto koa zany dia tsinjiko kely. Nisy tamin'ireny fampielezan-kevitra eny nilaza hoe mpanohitra. Dia nisy candidat niteny hoe izaho no tena izahay no tena mpanohitra. Dia ao amin'ny anteny meram-pirenena nefany misy solombavam-bahoaka ny soratena hoe mpanohitra. Ankehitriny nefany voafidy ny loi de finance initiale dia voafidy le resaka hoe 4 any ekena. Dia any amin'ilay mpanao lalàna mihitsy ange zany any amin'ny législateur izay mpanao lalàna izay mila manao ny lalàna no ihany koa anisan'ny fototra lesika izay mahatonga an'izao tsy fanarahan-dalàna izao satria na ry zareo izay mila mandray ny andraikiny amin'ny
mpanao lalàna sy mpifidy lalàna azy arany sarotra ho andry zareo no miteny andry zareo ery am-panatanteraka hoe azafady ito lalàna ito diso inareo tsy narahanareo inona ny antony zao ny mesura raisiny ohatrany mialatsiny amin'ny fitenenana hoe samy manao zay tiany ataony samy mandeha samy mitady zanatry ka mahitsy amin'ny andriamatoa lohan'ny repoblika hoe ny any ivelany azy mifidy anao le any ivelany ange andriamatoa lohan'ny repoblika tsy miany eto Madagasikara le any ivelany ange andriamatoa lohan'ny repoblika tsy mitondra eto Madagasikara ary le any ivelany ange tsy izy no mitondra sy mandidy sy manao ny lalana eto Madagasikara dia ny zavatra tantaraina sy ny raporo omena azy any ange no ahafahany miteny hoe ianao ny lidera politika tena neken'ny rehetra fa ianao ve andriamatoa filoha mba nandeha tany anatin'ny atao madinika mba nandeha tany amin'ny faritra iva rehetrarehetra tany fa zahako andriamatoa filohan'ny repoblika mitety Antananarivo tamin'io campagne électorale io dia mifona andriamatoa filohan'ny repoblika fa ontsany foko tsy mendrika an'le vahoaka malagasy kosa le miaina ao anatin'le maimbo masiso tsy mendrika ao anatin'le tsy mendrika ny vahoaka malagasy kosa le hoe tsisy rano bidon jaune firy andriamatoa ny repoblika any dia tena mijaly mahaloto ny tanàna mahamofona tena hoe mifona eto dia saiko nandoa mihitsy mpagnano lalàna igny ary may lalàna koa iza Rajoelina mivoleza anao eko aminao no miala io fa piège de con minsulté anao raha nataondregny arabe miaraka aminao agnatin'ny groupinareo en Afrique io nifidy anao io insulte regny Rajoelina anao bado tsy mahay raha io numéro 1 may mitatagna nde rano vita boka fifidianana igny zava boka komasy mitaregny vahoaka Antananarivo tsisy rano tsisy motro Madagasikara jiaby boka farangoela même pendant fifidianana igny zay mbario be teto zay sady tsisy motro tsisy rano alabato 1067 audience voasigné tamin'ny etam-bario be teto mazava ho azy avô pression-ny Ramatoa Saïda be l'hôtel président tribunal tsy maintsy misigné tianao raprese 1067 audience tambario be sini miambigna anareo vahoaka anambario be ta Marsène miambigna anao vahoaka malagasy agnaboaka ny marina ary ny mahitsy madio fifidianana be ny tanàna igny fa tsao avy aminao zala da Marsène igny azafady ray aman-dreny manohy agnarana tsy firaigna vadika savatsika zone tsy adio gozy raiky misy menace ty atsika mikoragna azy eo mampalahelo raha mahazo zandry Judicaël fa niala ankoro tsy nahazo olondreo baka tasambava ino raha ataondreo zao amizay nampanongegna Antananarivo Judicaël niaraka amile araiky tsy lany le olondreo ny raha nandalo tay ary andegnanao koro fa aleo Judicaël miegna place tsara boko place agnabo tsy ho be ny tanàna Sambava fa le araiky olondreo tsy lany igny atao maire Sambava zegny bruit nandeha tay zegny koragna mandeha agny zegny raha misy agny ampodiko tsao tsy azonareo nampanongegna Antananarivo i maire andreo tsy lany le araiky nitoanany Jack Palance igny ndraiky zandry lahy asidy lahy Judicaël navy tagny hoe nitambitambezigny nagnanaovagna accord aleonao aza magnano maire fa aleo olonay tsy lany ty atao maire en Sambava anao miegna place tsara na atao sénateur i ratsy olo koa bado matoa vahoaka tsy nifidy anareo vahoaka fa kajo anareo vahoaka fa tsy mila anareo retiko ny magnano rabosy tarimigna tsy rabosy navy tsy nikahigna zegny
na ino zigny biloloatsinika igna ndrefa bosinao rabosy izy mbola avy ndrefa tsy ilainao rabosy igny izy mbola avy rabosy menakavy TGV menakavy vahoaka fa mibaribary tsy mila anareo ino amizay raha ataondreo zandrikely JDKL mila dosy izy amiagna sénateur place olondreo tsy lany atao io nambara réponse-nao koa tananao jusqu'à farany zandry JDKL toanany mandrakizay anao ho maire-ny Sambava fatandrema nampivolagna olobe anao tamy raha nataony Jaky anao igny nampitsangana olo soja be anao tamy raha nataondreo anao igny ke tsonao mare andeka dalendreo ndraiky miliara ndraiky katikaty fa maromaro katikaty tambitambezandreo anao baka anao iala io zegny anao ndeha atao sénateur aleo ala nandrina zandry JDKL tsy karaha alam-bahoaka anao neny nagnano contrat ary nagnano Sambava trosanao ino trosanao nampagnategna vahoaka ny Sambava anao zandry lahy aleo ala nandriana ambodiko aminao ndraiky tsy karaha anao alam-bahoaka anao zao koa nivadika amin'ny vahoaka ny Sambava anao zalahy mandrakizay malailo anao za ho zandry lahy fa ho mandrakizay anao tsy ho tiany vahoaka ny Sambava mandrakizay anao même anao magneky andeha sénateur eko aminao mandinie pitrafo anao maire nde indra ataondreo aza miala ho anao nifidiny vahoaka lalagna nifidy anao fa tsy nomination na hoe anao tsy niteregna hipetraka ho maire ro koa fa tsy lany fa mibaribary boka tsy fitiavana vahoaka ro ary io kabary mandeha amin'ny JDKL Sambava io mijotso atsika mila andeha ataondreo amin'ny lapota asambrano zandry lapota za tsy mitritra aminao anao koa tatrako a droite mafimafy ninanako asa azovy sasany igny nanako anao koa namadiky zay sambrano lapota fa eto zay mizahanao kianglais zegny raha misy amaragna atsika izy ambariobe mamoriry atsika vahoaka malagasy ny fitondragna ty atsika tsisy motro atsika tsisy rano anao mahita décoration ataondreo anao mivolana ty ma fusée saty la lune antanareo boka nahitako izy fa tsy haiko tany sasany nafa misy antala ndraiky amin'ny ambariobe io devant la mairie io anao mivolana ty ma cœur jaune be zay tsofotroana raha io mirehitra nefa ny vahoaka tsisy jiro nefa ny vahoaka tsisy rano de tsy agnatra tsy tahotra marigny tsy adalagna Zanahary tsy nagnano volovolo amin'ny lahara fa odikany fa reto tsara mahay zegny ndreo ndray misy volovolo laharandreo ndray tsisy volovolo alofo mazava ho azy karaha ingay logarony ambariobe ke zegny koragna ambarako anareo niany avarotravatra magnatsimo amaragnako izy ay nagnondragna koa ministre mine monsieur Olivier ministre ny mine nagnondragna nandeha nagnano communiqué miaraka amin'ny GM ndraiky CMM chambre de mine de Madagascar ndraiky groupement d'entreprise de Madagascar hoe hoakasitragny ary ho tanteragna fagnanaovagna base toliara vahoaka ny toliara aza magneky anareo aboa filtrinareo aboa goronareo aboa sabonareo arova tanànanareo Sambava autant otriny volandreo investissement ataonao io 7 millions de dollars zegny venao rajoel malahelo vahoaka du sud au nord du l'est à ouest du centre tanàna Madagascar jiaby
andeha lafinao zegny nankenao ho efa hoe numéro 1 même tantragna anao agnatin'ity groupe mafia misy anareo ty bekony arabo anao de la tête aux pieds assieds-toi tu t'assis debout tu te debout bande abruti mamra vatomanga jiaby za teto fa nivolany agent immobilier ny Emiraty fa feno magnely patragna ny Madagasikara raha koa fa nisy agnarana hoe Emiraty zegny volagna fa arabo agnatiny zegny aviandreo miramaso tanàna jiaby fotony vola maloto nampidirigna Madagasikara mirary atsika jiaby avita fety sambatra amin'ny fianakaviagna manjafy zanaka dia mirary ihany koa avitanareo ny fety asaramanitra ny farantaogno bonne fête à tous.